Sanibonani Africa ne-South Africa ngigcoba iboza ngikale ngaligeza ngalithatha iboza lami ngalikhama yabo kuba amanzi la manzi alo kusoto omncane yawazi ungqinqu goqozi yabo la amathenselo wangena umama lo Joyce wangena wathi umsebenzi awuthunye uNkulunkulu iboza le bese uyaliphuza awema 1 spoon 2 spoon 3 spoon liyababa kodwa liyawenza umsebenzi yaphela umkhuhlane nginikeza ikhambi lomkhuhlane yabona bangabe mangabe uzukhathala abonje liyababa chisa ilonda nasesifubeni nasemlonyeni mawuzukhathala uthathe lokhuzana uthathe ukhe inhlama le ephuzwa yinkukhu ukuyibona inkukhu bayisithi inkukhu ithi phuzele leyo nhlama uyipune eziwu2 uyaphakama umzimba uze ukuthi hayi kuyaphileka liyababa uma kubaba kusuke kunamalonda la noma kusha la nenhlama iyamsiza umuntu uze uthi uze ukuphakama komzimba umama lo uphelile namhlanje